Christa Wimingli Kayashi Kangaya Talui Baptist Church we Yao Gohoma Reverend Mingyao Zimig Awi Ali Nsodo Odram Ngatudakleya Assistant Pastor Reverend Ungyo Board of Deacons Aju Fathers Society we Katana being Ina yang daga Leishilaka haya TTA we Katana being Reverend Rajan Shadang Program Officer Kala Oja Pongringam Natum Sai Kordi Huining Ato we Shalom Kala Iwi Kayagashi the donkey me the layer. Ngator ring kaluing ngator kala Fathers Society we say hagas ha zimik shohidi Fathers Society na ilila sagatay we wang maningla ka kong naili yaw hom the layer the kong nai we lay shikang rock lay shat chena ilila Talui we kernau bing Madai la kaina ava bing di Tata ragadom sang miloda Ilila hokami wivang NINGSHEN Ili hokami kala Imang li kami mening la Inang sok ragadong kali Gif la ngarinda Gadong kayaw misergaji wivang la NINGSHEN Tangkuli kernau kaika Itum we get hand the guy in admire Salaka, get hand the guy lake. Chewing a jiley. Ari, itum we, he libum the clay issue we, or Jacker, Reverend Mingyao he akan. Atum itum limatamene, Nanui Lakajang, Lango lipum sada, Dr. Kong Har, Reverend Ning Wan Walang, Kala issue we or Jahi, Lango li rabum sai. Atum na church li itum li preaching is ha itum na nganui la kai na leisai I metric thai le bum sai atum li yang le ko itum in a theology tam khangai hi ka hau hi atum wen yang khui le ko ja atum wen ya il sangai ge ji hi il oja long li yang le ko ka hau mya khane anchu il ji wi pai kar yun le ka il yao go hom sat le NINGSHEN ring pie Haklak kahaya ishi Talui Baptist Church he tangkul we model church akan he gata church hili ojana itum tangkuli gesing mis de klaya oja kerna gepom hi Talui Baptist Church we kayane kala haklak kahaya church li ojana gepom hi oja we kayane Oja ishiwi oja hili natum kayang kala kain haimi laglo haimi the layer ring paya NINGSHEN oja we ministry la rana swami runo atang ili oja ning lum shang na ili introduce kesaji ja kangaja itum na advertise yang ko products pali advertise nam thamai plung NINGSHEN ili mathala gain introduce ha kami wangla Eva ana shigijina gatha gathan aring thola preacher ba hina ki gathar tui hang ni klata information khui khawai razang de le ko na disappoint sa ka No, Gatharashim, Brohowi Mangali Karali, Anchuva Manglani Iliki Hang Nikla, Manglani Iliki, Ngurum Sang Minikla, the Raza, Ngator here, knowing Sar. Leadership being, none Ngator Karatada, Mahan Shok I say, Revrali Hunka, say Hasase. Kamatatam Kamia, Gasan Kava Revra, NINGSHEN. Broho itum we alungli, no we manglaji, itum li he roll me da.
ประหดนวิมังลานรังรุมขมีชีวิคำท่านวิอุงรำจีอิทุมเวอลงลิชอกมิลอิทุมนลิคำชุงไอนะกระเทอไอนะคอรุมแกนวิตุยขังนาคำตุยอารุยปุงอัตมฮิตรันดีนวิเราอีวีขมวรไอนะช็อกกี้กิจิตุยไอนะนวิกับพนิงลีแกบเล่ข้องประหดอิลิเทอร์มิลนวินาวงราบิงนามีขังายเมสเซจฮอร์ซักงรริกไอในชาคุยกับไออีทุมลีสอมิลอาตมฮีมังลากเทระนลิขมีเนนอีทุมลีรักจังมีตานรักงรุมวิเตะขมเตะขมทาชกสักมิลจิชูวิมิงลีเอเมนอารุยอิลิมิกะให้เท็กซี่Ecclesiastes 12 we 13จีมีให้เดเลยอาทั้งอินะปาชกสักกะให้ Matthew we 17 we verses 1 to 4คืนนี้วิ literary genre ฮิวขังรุมมเลสามระ device คืนนี้เงยหังให้ข้าถามเลยเหรออารุยงทอร์นชินามีก็ให้ตุยปองจิลีอีเว message จิลีงสุนเลยก็ text คืนนี้งสุนเลยก็อีน่ะหุ่นก็นทุมลีก็ต้อมสังขังไงเนี่ยตั้มก็จะไทยบามันนิ่งเลยจังปอลเนี่ยข้างถาดนทุมอาคไอ้นักอาคก็ต้อมสังรกลูอาจู Father's Society ฮิลีอีน่ะทัดอีวี Bible ฮิเวนะอีน่ะก็ไทยอาคคืนนี้เวลานั้นมาตุยขมีจีนทุมลีก็สัตสังไงออกตุย2020วีอีทุมวีออกตุยวีชินเอาเมียร์นาวก็จีวีpopulation ratio จี2023วีว่าอีเช็คซาร์จะอีมาไล่ให้ตัวมัสฮัตุระเพียวมิลก็2020ไอ้เนี่ยตั้งแต่วีว่าออกตุยวีชินเอาเมียร์นาวก็จีวี ratio ฮีเมียร์นาวเนี่ยเห็นจริงแต่เลยวีก็เห็นนักไงว่ามันนิ่งมันเนี่ย certain points 30.8 he ชินเอาวี population ratio แต่เลยละ32 point something he mayor now with ratio อารุยก็ transgender จัดเลยห้องจังชินเอาไม่สักไง mayor now ไม่สักไงจังอาทุม with certain points ทัดเลยไอ้น่ะ mayor now บิงหินะจุงไม่ได้เลยฟีอีสิตลวย Baptist Church we situation บาจีว่าไม่ไทยทุระก็อีรำก็ท่าอารุยอินอะไรดึกเลย Huining Ato อีรำขึ้นนี่กุมรำก็ท่าจัง he live mayor now he church ลีละ mayor now ไม่กล้าทุระวะจังโอ้ก็ทุยวีมีชันดีว่า mayor now นะจุงไม่ข้าอุคนังไม่กับก็จะก็สิ่งรำ live father society จังก็สิ่งรำ live อีสิ minority ตาเขาละบายวะ mayor now บิงจัง church ไม่กล้าไงทุละจังสยามก็สาลีเวลาลีข้อครุมจิลีอีทุมไม่จะไงทุละก็สิ่งรำลีว่า minority majority ว่ามึงบ้ามั้ยอีน่ะอาจูอีทุมน่ะริงดักเลยทอดที่มีเรื่องกับผากหายทอดมีรินวีเอเรียก็ต้องเลย specialize สักให้แล้ว expertise สักให้มีชิมังจิลิดิมันใช่อาจูอด job offer ก็ต้องให้ experience งานแล้วก็จิลิ specialize สักให้มี specialize มันก็สามีมันพาละช่างอดก็ต้องคือ specialize สักให้มีบางลีก็พาตันเทียมคริกก็ให้ทอดเทียมนาให้ดอกองก็ช่วยไล่เลยตึกเลยก็ต้องหิลก็ปีก็ให้ก็ต้องหิลปากุบเสือก็ให้ปางการเสือก็ให้อะไรจัง
lấy được lấy chỉ bang can hay đó perspective cái thời ấy nè Bible hi là history hi là cái thà đó reread sao xích là hân lùi đó cái thà đó bảo xích là cái thà đó cái biểu xích là theology là chẳng redefine he know the define sao cái gì cái thà đó redefine sao lùi xích là đó hot cái nào chẳng thoát chăn là cái thà đó re sao đó cái biểu lùi xích là đó hot cái nào tâm mình yên cái thời đấy nè mình chân rồi cái thời ấy nè cái thà tự nhiên xích là tự hoạt khả năng tâm này example sao đó hút sân long nè khơi cái bì lyric British we writers sipaya các là sao writers historian là sao đó chẳng hút sân the Nagas in the NC Hills ấy là historical accounts of British legacy in the Naga Hills ta kapi ga highlight ping je British we writers ping na shigichin na aka history li atum na paraphrase sa ching ge aka khamatha tu bongai na jang British na apom jili mili rai wa khang rer ma jilang man rai khang rer rai ge ji here khon ge zar jang violence involved sa mo tu ji ba ji je how the ji paraphrase sa le ko atum na rai wishruk li shigichin tui akapa jiwa British expedition je how jang explore sagzat ta the pagzat ki lei li klo thai khangai wi mo ngai na pagzat jang jina the Nagas in the NC Hills jili Nagaland Nagawi abom hili ragzang trandi jang hut san na ka piwa simik shonji lang rai horsak pom me thochan lage date chila incident chila apom chila miti khang rock chila casualties chithang mi yakati chila mashung sar khang itum na de chiakwi kachang chiakwi de chiakli simik sho hitang itum na hilit sat sai khang shan vai chon vai makhang vaya marai ge sanga ashili rigjang pingchina itumli attack sai yang thochanji mashung lag jin jithangji rai sa lag jin jithangji mi chiakati lag jin ka achina ko bi trandivo atumbo rai himning chang phut ge ji itumbo rai li tha de rigjang tha dang rai de klei tha de jang ke bi ji tribal with scholars ping kanui thought ping na history ji pa khieng trandi hian yang mu na se chang hiwo colonial perspective kamung ping wi perspective aina ka pisar dak le here thought chan hi rit sap lung ra lat lui de pa phing ra mi wi tharili nong mai sing la ko rai mi than la ko a khi sa zat sa da China, ava kamatai na kralama. China, iwi perspective aina history hi kathada ririt sasi. Example aka, ji arui tribal scholars ping chung kamaina hot na takle. Theology ji waglala. Itumui mikchandra, naga akui mikchandra, tangkul akui mikyen naina. Bible hi kathada para. Gijiwi attempt. Hiaka kashungai. Aro ogatwi magazine aka lyric aka quising serlala ogatwi issues partiva market. Ogatwi market we bang ngamung rock dele. Ogatwi survival of the fetus. Ketiem bajin na tiem kangai tiem ho. Keshang bajin na shang kangai shang. Kecham bajin na mangkam mu bajin na nem kangai nem leko akur lizang how giji or yur how giji candle tree leko yur guide after jang. Chiwi thought. Chiwi lungli itum na tergar samai tree giji kering kerak wili tergar samai tree giji. Thang met thang khamai giji akan ogatwi ngahong gatan
ngô li khởi chan thả có ngô hong chỉ li cháu nương thọ thắc ngơ thuy là có cháu nương ninh li cái ninh kịp ninh chỉ vợ ia thắc mấy cấp cái chỉ sang khơi chỉ li quy răng chỉ li thắc mấy đứa mấy dùng gì cái chứ ia thì plung hao quy răng nè sai hao ngơ thọ thắc chỉ quy răng nè lo sang khơi nè lần ngơ thuy là có chỉ cháu li in thắc mấy đứa mấy dùng gì cái chứ i không chỉ ra nó cái chỉ bạc là mới thấy mình nó quy răng chỉ cả nó cháu chỉ cả mới thấy mình có ít thùng yong plung rồi mà làm vào tâm hi ngàn hồng here cái thêm bao với ô cái thuyền sao mà ari thọt hi li ít thùng nó tar gar sa mấy thứ gì thằng khmei chỉ quy vang ngân rock sir de lấy rất là nào ngara quy vang thằng mét mới dâng à có thằng khmei war cái gì mới dâng à có itu mering bai mereli giji avu ava isi father society avavu wi melung kring ji chilang do chiwi wang khot nami de kle ser de ya our knowledge kala wisdom Bible li thang khmei aina our giji ngatai hang ka hai tu yar our hivo mi akno like the chung ka pa lako information gathered salako sampang pai tatana no information ko chung ko krup ko ai kan li our themla khai our leila khai mi educated person hoy ka marak khaliya our information ke chung ke klei baji alo mirinli they felt miserably in life awar ke chung ke leila mirinli feel zagai sakshila kai na mai shi kai awi mirin fix mas hakui ke thai awi mirin arrange mas hakui ke thai lei kiwanglo je ko awar here more or less awar here theory based side our cái tông hết theory này cái gì mình này cái chung khmei na cái thằng khmei khi vi vang ấy na cái thằng khmei li Bible na cái thằng khmei hi vô ra về na rồi thằng khmei cái gì ít thùng na ring thor phêng rum cái gì thằng khmei ba li này chẳng thằng khmei here it is in the first place spiritual thằng our ba hi vô theory li chung khmei bese ara thằng khmei ba hi wisdom gi ba hi vô it is spiritual in the first place ri mai thui de hi vô mangla rin chang khi wi wang lo jo ko Bible na ga hang vô chang Bible na ga hang vô khi hang do the fear of the Lord is the beginning of wisdom je de chang tha ko thằng khmei gì here pro holy khang chi chili klein ta ko rally pro holy khang chi gì here he was spirituality de itum he was mangla rin da ka khneli thằng khmei gì here it is mental all the we live rana are we ayin are we principle jam sa the Bible li principle of sowing and reaping khayau ka la ka hat wi principle mi ka mo a ka tha da ring really ki chi wi biblical principle mi hai de leila no chi decide ka sa chang na na tam khui ka hai a word with theory bing ru no na we mi rin li ka tha da apply sa ra ka da na we mi rin li reinterpret sa ka khui chi tok we oughtn't. It is mental. Kakhaneli, it is moral. Moral. Kiwangalo joko Bible li ka pha thang khmei mang khmu. Chang te mi hai de le de ka chung mi hai de le de. Jane mi ko mo a ko mi rin li ning ka chang here unlimited. I tata
cái hông cái gì here chẳng mất chỉ cái bài này mất thò cái bài này chẳng cái hông sao rồi sang ngày sao rồi có Revlana cái xem mà cái vana nó li cái gì ba sa bài rồi chỉ là cái gì ba mà sa bài mà rồi chỉ là cái gì thằng khmei thằng mét chỉ là nó li decide sang sự cái gì đó here moral thằng khmei here moral mang meaning là it is practical. It is practical. Here practical. Revlana nó we mirin li mi cũng mo we mirin hi thà tất khring mang meaning là never problem face cái sao cái tông hi solution phao gì thế nó we practical living li in a solution cái thà phá ra cái gì never practical sao chém thân không mày here practical này chỉ practical mang là meaning là hi governmental chẳng nó we mirin li chẳng aju tăng kul itum we ram hili rốt mà rát mày thuy cái gì đó là thằng mét chi này ít thùng đi mông gì đó là thằng không mày mất dâng gì đó là cái dịch li cái chơi này cho họ cái chơi li cái dịch này cho họ chú ram cái tông cái người lấy we issue à mấy career we issue sim khu li irre na bài số xin này ít career không bài cái gì ít gì ít ram Talui live lấy cái mà lấy cái làm thấy thôi ít thùng xong rồi lấy lạc khi vang na we mi rinli mashun jina jang he na we mashun judgment he kamashung ne khayon ne ke chi we justice pa jina na li govern ma sa thu jina na li ma mung thu jina thang khamai ji ma lei thu mo aju tangkul we problem hi akate chansam ai nè ha shok mi ai chansam mi khong nai mum tham no kha tha la la ji wo chansam ai nè ha shok mi wi hi i tha ta compare sat chang chansam ani hi khong nai mum tham ne chansam na ka hang na lo khamatha mi na khamatha sam pong e sakshi na sakshi sam pong e je ko ha shok mi na khamatha ka sa mi ji la sakshi sam pong sakshi ka sa mi ji la khamatha sam pong de jang thật là opposite ra cái dân gì đó ha sốc miếng nó chán sâm hi ta anh ấy phải không nay mới tham nó không nay mới cầm thác gì ring xì lạc thế có ha sốc miếng nó ecclesiastes hi nó cả hi let si nó Korean Bible hi practical theology li focus cái sao này à rồi chán sâm ba hi nó moral theology li Korean ba chỉ cái này difference này chan some we 4 we 7 in 8 chỉ li yang có chan some we Proverbs 4 we 7 in 8 in actually pasok cái này thằng khamai hậu phok khamai chi hina thằng khamai phá khuy lu kalasam kapang chili ningli sharp hailu embrace wisdom ji de lei de jang hilia ta to uklungli embrace ngavam ga khui chap chi tui na kham thavam thamai li jang aman saklak ka da phaning lu cheina ananali mai kang sakra ali ngavap akha nali khaya kang sakra hili thang khamai li lei shilu ji de lei de cheina nali khaya kang sakra Vrana itum pingli khaya ma kang sak ngai ko nali khaya kang sakra the Bible li bi mrau la ma bi lak mra Vrana nali khaya kang sakra gi jibo nali khaya ka mi rin ji ring sak hai da khaya kang sakra gi jin da chi verse 8 a jingji verse 8 pa ji yang ko mai ka mai cá khăng sắc khaya cá khăng sắc chỉ được lấy đấy chẳng ta hili hang được lấy mai cái cá chỉ hili cái hang to khaya cái cá chỉ hili hang to
다들 아루이 이tumui room hi church along hi 다들 room 막네 jobs 나tum hi mathai hairudo mi shirting ngai nei tum pom dak leili mi aka room hi li ragsa mi aka razang lag rakang ning ngai na are we presence an ragsang chi no itumui ning la uklung la jang 다들 room ji we atmosphere with level ji 다들 chui ka khang sak ning la uklung la ngapau khang sak mi ba ji ragsang ai jang ka kaneli ngarai ga chai room ji li mi ak ragsang ai na room ji we atmosphere ji we level ji 다들 pap suita khang sak mi ji ragsang ai na ngachang ga sak katan chang thumung ro khai to ngarai ga chai room jili mi ak ra ga sang ai na ngachang ga sat la mathai ning ring ga pha ning khang ga phau la malai tha da kick ka film ga sa chi ga tha experience ma sai ro to thang khamai uklung li shap hai lu si de ta thang khamai ji ka li lei do khui le ka uklung li ngavam khui ge shap hai gi ji kla Proverbs 1:7 ji li thang khamai je ka li lei kla je the fear of the Lord rarely pro holy khang ji hi li thang khamai hi lei de je na Bible hi kamashung tui manga kala hili ga biga hai ishit sanga je ko leg shipping thang khamai gi ji ya nana pro holy manga chi rang ai na tang da thang khamai ji na wi masa bai masam phang bai thang khamai ji ta ko thang khamai ji ki do ki wi pong li gi ji do Proverbs chapter 2 with verse 5. Awi apong li ka pa. Jishui ka sat ka karpom ka jida avo jang avo. Mi wi mi rin atang kahang thal jang. Remarkably razang la ko gadong ku atmosphere ji chui ka khang sak. Ning phau khang sak uklung phau khang sak ki Jishu Christ va sa de. Jang Jishu Christopher kaligish kase pingwi alungli apom leko kerjan salala jang for example Zacchaeus kashina khalok ba kagapik kakayang ba lan khangapon ba wi shimli anawatsang leko kerjan ga satran li mi we na khangpon mang thai ga sa mi we na ko khui mang thai ga sa Zacchaeus we mi rin ji nga chei ho te Zacchaeus we mi rin a with situation on pak on chang on sa khau te a ko khui mi ba ji ma sa lui lo khami ba ji sa thui ho te chang Jesus Christopher ma ko ok vu ji Ning ma khamat sing here iramli upai ma khlai mi ne shinau hi ba hi wa mai shi khawai ne to jang ma kho fu na da pom ga sa chi jang ru khong nau ji li sam pang la ko khar chan ga sa tharan li shinau ba ji mi ki pa khna ma thai kha mi shinau ba ji ma kho fu na gi ji ba ji anang so pom da khlai mi hi icham cham ga hai mi meaning messiah ji hina ge ji shinau ba ji na thai hau te jang ana aram li yong ung ka ya messiah ji in sam phang hai ra lo hi li lei li aram li ke thembing na hang ka Samaria we first missionary ji pau po ji shinau pa vu ji ni de mo kho pa vu ji jang Jesus Christopher getsat now she now ling so pom la ka khan sa thai khar now li khali ga sibing li mi khayum bing li khar jan sa thai atum mi rin anang che mi itum wa ga da do kiwang lo je ka Jesus Christ willi perfect wisdom
Rawi ka shunga mupunga pa thang metji awilile thang kamejile ava rawi now mayerane itumva kalimi ling so aka li thui hao chang kamang mi ling so aka mang thui hao khang rui vujling yuraka mà khóc vui chỉ linh yêu cơ người tùy học khi vào thâu đó ishi Talui Baptist Church model church in a bom đặc lệ Huining Ato Baptist Church cái là Asing Halang Baptist Church Kerjan yang ko Huining Ato Baptist Church li bao gặp ha ở Japanese phang long atum nó bao gặp ha preaching tour khram vi vang ấy nè 1936 li preaching tour Talui Baptist Church về nó ở Japanese phang ana thanda preaching tour cái shop chứ ấy nè ning tiêu là khó xin nào bình là học học cái chăng cả rồi người ta li người chỉ là cái bấm cái啥chi phang shop xem phang hao cái gì thế rồi ra vi mang là tăng kul ramli theology thuộc lá cả hai Bible we cái tuk tùy tâm chỉ thấy đó tâm quy là cái bao hạ sốc là cái bao hi mang giàu vào mà này có mang la we băng shop là cái thanh ấy nữa khi cái cái thầy Bible ba thầy hay rồi cái theo cái tâm quy ấy có thật đó anh chú thum degree truy là anh thum nữa mang la we ở sắc hay chỉ thật ít thum sát rồi mà này chỉ mang la là cái thanh we sai nạc này Talui Baptist Church hang kham chin na sa cái chỉ thấy à bao cái pha người giàu kham church ác này area na achul kareli la na thum we na church we na ko hor mi cái chung kana sampang ta này achul la church li mi cái chung area cái chung kana itumui model ác sa ta yang ta le career now being we pai kar mathalak kai khaya ka la kai khaya ka pai kar chi leadership being father society li zang dak le yang thang men chi ma pha khui thai ma do khong nai we mi pin nen na than na ko mong sa si gi ja ki ya khui ni ngai khma wat ra do masa khang ya cham chin na than la ka sa sa si ja ki ya khang ni ngai ma ra do Talui Baptist Church we tho chan ji chi ma tham na se chi vo Talui Baptist Church we ka her now bing we ot sak chi ma ning ma na se Talui Baptist Church we ot sak chi vo hang kham chin na ba chin do sa ga chi thai ba chin do Jesus Christ na cái giật bom cái gì vậy ava mi ping with situation chỉ chen sa mi na va cái thà tu mi we ot sak chỉ li na va ang phum thui hao khi vang cái lời cho cái itum thằng mấy mà lấy thôi à chứ itum limi gahaya ilimi gahaya ka her father society na mi gahaya fear God and obey his commandment rali ngichilu kala awi ning khami mayon lo kijine Jesus Christ we thang metli khayun na ping Jesus Christ with wisdom jili step jili kashura bing we banga khaya ka kale Moses example agasa the Exodus events itum hi complain va sathai nai wo reshi isi church le ma lei klam thaim ne I wi church le lei lak jitla
Moses li rana Egypt now ping li Egypt way na raupam way na than chok khawai Moses li gisoi Moses na than chok la ka lam hang li zate Egypt li Israel now ping we mirinji atum conquer hi li jang stripes shining sir sa jay na khang pit jang rau sa homo ot Egypt now ping jina ta ta khang pit we dak ta ta shining sir Egypt li ga pamji ta ta nutrition ma sang mai thui gi ji lo sa mai thui gi ji ta ma sing mai thui gi ji ka shak ka za ji khui nutrients ma gi sang third class we gi shak ka za ji khui atum shan vai chon vai ji sakshi mai kap ka ji dress ji atum na sai sakshi mai kap ka ji shim ji li atum pom me jang ka jing ro khla ka jing zu sing ham sa khlo sing ham kap su chang chia kho atum wi naw ngara sa that ka ngai tam di mi mi ya sang ngau re je ko cho sa tha daw lu sa that mi atum Egypt li ga pam mashun akhla enjoy ma sa man chang Moses na raupam we na rathan ga shok thran li lam hang li atum na complain sai It is better for us in Egypt. Moses na kiwi wang ay na itum li tan shok mi da. Itum Egypt li kapam ring pamay. Ka Moses wa Egypt li. Shangay tui giji shimji Moses wi shim. Maram wa Pharaoh wi shim li verga homo. Kashak zama thamai thui gi Moses sampang Moses ji zai ari tum wili hang se je ko Lamborghini yang Harley Davidson collection iPhone computer gadong best education gadong ji Moses sampang ka Moses wi kamor aina Egypt li kabam phamai gi Moses we kamor aina ma shock man maram wa ki we wang do maram wa Moses na Sinai ko hok kapung jili ting rong burning bush verawi manglana verano Moses li rakajithai verali Moses na personal encounter kang rock ji we wang verali Vrali sasha pang shap jitay gahay na vrali ngaji gahay na vo vrali jiyaka we ringa pami ring salala complain masama Egypt we na Moses na atum ni tan gishoki mi gijung kana pninge kanan di tan wagi jira ko Moses wa kanan di tan kwam ning de later kanan di tan zange moy ko Pharaoh li rakahang Moses wi tuiji iwi mi bingli chi holu atum ni ili khorum kawai Moses na Pharaoh li rakagusir hi iwi mi bingli chi holu atum khlatu wi ram phakwi luga atum pan kawai miji mane rali khorum kawai Moses wi ningli ram ngishit mi gahaya the promiser promise you will window Promiser ji vratla Jaina ngishit ka hai ram ngishit mi ka hai ram jili mazang rang la ka ngishit kami bali tan khawa giji hi our first attempt ano Sinai li tan mai maram vo Sinai apum jili vrajili ana sampang homo jili vrawi tek matai pangshap ji ana thai homo jili vrali khang ji ana jili develop sa khoi homo ji how the ngishit mi ka hai ram jili ma wa song rang le ko ngishit khamia vraj we mangali than bai Sinai ga pungli vrawili ka da vra ani khrechan sai jaina vra nang Egypt way na tumli in than go shoki kiwi bang khlo
maram akamang je natum iwing sakawai. Verano migomo itum pingli intimate relationship. Tata ketuk uglung leishat lungli leishat aka. Chili oktuirum ngai. Jane of Verano hang I daughter. Israel now got donkly idalako I introduce her. Senai go pung pagili, Verana gatatrani, Naina kanuka gazingashung, the lightning and thunder. Israel now being Nichihawe. Ya Moses shop hider, itum here mirror plumber. None at hatting the sack malo. None of Hangatonga, Verana Naliga Hangatonga, itum maya hider. Kong Moses ninyang mo today. Maramvo Moses na Israel na ping di tan kabavo sanay ko pung di tan kabanjivo an encounter gasa an experience gasa vrevraji an intimate relationship le shat aku wilung di pai kar kangrum vrevraji li awi experience ngai jai na Israel na gatong ka experience hak vai tan kabade shap haida ngechiaula vrevana Chang Kayang Ali Ngachilako Moray Masarunuta. Rara Shapshit Willy fear Gijihila Tankul to live a Kangachi. Scared Gijihila Kangachi Sarah. Ka Shapshit Willy fear ain't scared here. Tatung Tayang Haitui. Scared Gijihia something to hide. Ngaji hay the gajigata ngatumgi gaji. Adam, Genesis li Adam no, Rawi gahang kagasoji kai gahaina Adam ji Rawi ngatum halde. He was hiding. Ngazin Rana Eden yam kwilizat karajit randi Adam ji ngatum tu how. He was scared. Kangachi, the hang the claybaji scared Gijibaji limiting man. Kangachi, are we Verana hang the clay, Kangachi Gijibahi, Jang, Vrawe in a high bashina the Malunkaring Kangachi Baji Liga hang the walk. Hibashi va Kayagashi, reverence. Hibahia, venerate Gasa, Vrali tree, luck in a kangaka. No, we merin live Vrali sampang the Vrali no tree, luck in a kankalaka, ear. Hilake, Nakalata Hamsang laka, Vrali, Nakalat the lang the kangaka chitrandi, Vravo, Ninyang kone, Tankamaji, Chitang, Jili, sampang kapaina. Jane, Vrali Kangaji here, Vrawen Kayong Bamaningla, Vrali ta high by Shinaji, Kangaji Jiliga Hangwa. Ladyshiping, churchy, Angator, Pashok High, Matthew 17, with verse 1 to 4, Jili. Peter na, Caesarea Philippi, Peter. Na Jishu Christali, we maramli hankapat. Ina Gatiauka Shusangauka, hankapat. Me being the Ilikibana, the Hangalo, Jane Kaikana, Nully Kichigatanavo, Elijah Neji, Kichigatanavo, Nully John the Baptist Neji, Kichigatanavo, Nully Maranwin, China Akra, Jishunang Hungry, Konotum Nava Ilikibana, the Quiklo Jane, Peter Nang Hankai is there. Young Peter no hang. Navo Christo Messiah Jin. Messiah Jin. Jane Chishuna Kihangdo. Peter Lunghar Hiwi Tungli in a Iwi church sar. Jide. First Bible church which we mentioned Sakari hi Matthew with 16 hili. Matthew with 17 hili mentioned Sakari 16 jili. Jina ka New Testament ni church rakle hiwo Acts with chapter 2 jili rap ranong de. Ka principle babo church with principle babo Matthew 16 hili set sagain. Ka Acts chapter 2 ma shungrang lakai teng da
New Testament church hi malai ra Jena aro chapter 17 jili pa ko phung rei li sim shot ruk thang witi li phung rei jili kai chang khi ko phung le ja ko Mount Tabor Galilee wi azeva kle Mount Tabor jili kai no jili sai ha ka sai Jishu na sai ha sa la ga han khong tran li awi mai ko on chang atsak ko on transfiguration ta de Greek tuena metamorphosis. He arranged the scholars being he kikology. Ningyang kong in explain masatiru. Ka shamlap kahai tu liver jishui inner glory. Are we take kamate? Where we take kamate? Jishu Christ we take kamate. Ayarli pongasho. Are we my wonder horse sir how is there? Jiak we take kamate jikatakla jako Jang take mate na the chitang we take kamate jikatakla Moses la Elijah la Jang Jishuli you the rakamani Peter James John Ashigatum nagate Tang Jiak we take kamate ji Peter na tailako Ya ring panai Jang Ring panay. Itum na hikatay itum mahay naya. Mahay naya. Jishu. Ina apam hili skine jide tabernacle. Itum ramji ram gatumji. Ka skine tabernacle gaji here. Moses we atam liver here. Vrvrano. Mikomo na vrvrali passion majila. Vrvrana apamakli are available sakami jang. Ji tabernacle jili pom lako mina vrali chan ngzekra ka jili phakra itum wili church kathana korum shim in a church kathum sara akavo Elijah wibang akavo Moses wibang akavo Jishu wibang no wibang ram kathum church kathum sangka gada rade ka Jishu Christana Peter we proposal ji endorsement atwi mamiatwi kiwi wang ma khamyato khi khangwi haula Peter li Peter we khangwi hi aju 2023 church itumping we khangwi hilang rai chaya Peter we khangwi ji kali lai hauda Douglas Dunn na kahangwa Kachang katva Moses kathay Elijah kathay Kala Jishu Christ we adzak onji Kathiriri Holy terror Are we take matay kathay jiwi Kangachi kangajam Atumli rashung bay Ka Peter wili verse 6-7 Matashung rang ayn dang da wili kangachi Marashung rang de Kiatam yen dang da wa A ring palang ina jishuli Presence hada klain da He ngarai gajai misconception he lay how Peter willi kayaka shigji he kangachi where we take kamate tail kangachi gji absence how Dang ki we wangai na absence how do Matthew chapter 17 himara shung rong lako Peter no jishuli ngayur gazali jishu we take kamate miracles gajung gatay la Pay个 deck 这里了，这坑啊，实际啊太好了，讲米坑啊，表这里来坑米这里啊太好了，怕来坑个啥米这里来坑米讲，怕来坑个啥米特拉里来坑米这个他多，啥子了个来坑米呢？啊，这太好了，啊这太来好讲，个这里人少坑个啥，米听朋友里，开坑你可没朋友，米咋个少？ Chi mang maning la chang Peter lien dang da terli min mas ka sa ot ter tum li zat kang sak hi ga tha te kamate ga chung ga thai ra hai da Peter we wang te kamate he treat as normal chang khang cha tha da treat sa ga hai chi li khya ga shim sang ji chi li khang chi ma sang ji
Vareshi aju 2023 thought he ring the claytum vrarahi itum users friendly mashit na lui haita in a kungwi sailala ning a tailui pure ming sapai lui chang vrarajili atam gichivuni ning a tay by how the vrarajili in a saktamukwi church li kagazang trandi in a saktakwi kamakagazang kiwivang aina turkamatenga vrarajili awi presence jili nana ralaka kiwivang aina na vrarawi turkamateng ji tailaka na we kam khau ji kiwang aina mathai da na we kam khau ji tailaka na kiwang aina ia magthuk na gaji na we ningli matui kami malai to da church li ga yi thada ka na wili vrarali kangaji malai thuraja ko athang hang da klai thala thang khamai ji kangaji jili klai kranda nana shimkur ge family na we now na we tui mukwi bai nana paning da klai ji wai na tai hang ai na sat da klai na we parenting jili kaling wi kla je ko first step no vrarali kangaji ba jili ngui da lai hai da Peter we proposal ji jishu na endorsement satwe maramwa church ki here mangla ga thar we ayali church malai bai man Acts chapter 2 jili church linga kami je mangla ga thar na atum mishakamuku 120 jide numbering ji jang actually number he mentions hakre there church number here ngatsan la kai number meaning mention sab meaning Acts chapter 2 li mi kamo wi yanzali jihudi wi yanzali mi shakha hang mak ka ga je community ak gsem wi mashun lai de first church look na mention gisab jithang wi say hakasa miji 120 ni 120 ji say hakasa randi mangla ga thar ji le hero kamino chili first church ji chili gishop ne like shipping mangla ga thar mazang the church malai bai ne adam hi ngalai na sam kwi rawi khakha mamali sangrang la ka in da a khring a yurmani pai bang pai sare ko vrana awe ruak the karinga kaka maliga santrandi karinga yung saw church la jishu kristana ratam ji thai da sakang tu ga chung ka ho shok hai la ji church malai rang mangla ka tharana pang shap hai ro kamitang pentecost simic shotang church ji li prai mangla hai krotang church prai Peter na paning da klai sa da klai sem gi ji church mangla ka thar chi mararang chi absent sa da le ka khneli Luke 9 aina Mark 9 jili yang ko jishuwa sai ha sa thui ga hai thrandi Peter wa pi sa de Peter hi sai ha ga sa we problem le yo Rana say ha satwi ga hai trandi ava pigasa yang le ka phung rei ji wai na ka ta trandi sa khang thu ping li jang sing mai rai kha ga mi a ko phira mi rai mi lo sa khang thu ping na say ha sa la la mrai lak thu ji je na ava vu ji na na wi sa khang thu ping hi na wi ming pho va sing sa khang thu wi ming pho va sing la ko mrai bai thu ra se ra li kwi rai Jishu Christ na jili khar rao de maram ji ki wibang na jido sai ha mag sa wibang sai ha mag sa wibang marai ge shop na jishu na rai mi sai ha mangla ga thara sang pangchi chaka mag ji na sai ha ga sa thrandi sang khami de thaka Peter willi khang chi malai thura Peter willi
mang la cái thơ mà lấy thu ra Peter Willie say ha sa ngay mà lấy thu ra thà cái kiwi basis ấy nè an church sa rồi cái gì đó Revine sa lui có Matthew chapter 16 jili Jesus Christ này khi hàng đó Peter na lung har hi we tung li i church sa Peter này hi li phap ta không we lấy bài Peter na Jesus na ali we tung li church sa rồi how the church with foundation hi in a shop ki ji hai de the phaning bai ka in a text chi ka patran di lung har gi ji Peter li mening mana wa chi we man subjective ki glo ja ka Peter na Jesus li no vera we know me Messiah jin no prohono you are the Messiah the hang phat jilino Jeni Jesus Christ na hang dakle on this confession hang phat Jesus hi prohona ta hang phat jili chiwitung li church is hagi jino ka Peter na we tung li de khoi hau chang aju itum with church hili pastor we preaching aina church hi leing sakra than ga thai we wang aina I we tung li ina ga than we wang ina ga ching ga thai we wang Peter ga tha ga than na hi chung na ho hai de rali mong chi la chang atam ka khoi ra last example aga hangau ka leadershiping pro holy khangachi awi khakaso ningkhami khamayon kichiwi mathamai kap kichi example aka thata ina iwi mirinli shokkathai aka ina shaki sangai langol lipom lako